ba tsa majolo le Dr. November ina le bona tsa sila ka jene phaposing tsa gaso doc le ausi le rato le hantle nna ke shapo ai monate ha re batlo complain yes doc re le banda tumdi mona le mameli qophela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life ho lona Pastor November and Victorious Faith Ministry bona mamela ka teng te bona le una le ntho engwe ke tshabang ya hore re dula re complain ne ka tsatsi le Jesu tsa malba rutwa ba hae then baruta ba morana Jesu ba bona batho ba tla ba le bangata o morana Jesu jwale neng baruta ba morana Jesu ba se ba ro morana Jesu ai morana Jesu lokolle batho bana ba tsa ba lo batla dijo Jesu o re no ha o hloka le re ba lokolle empa ba fepeng ile lona ba buile statement se seng se dangerous and that statement ke se o bana ba ntate modimo ba rata go se bua ha ba tloa ke ba ra a rena letho itse ba qetile ke ba qetela ka hore ha ise bohobe le tlhapitse pedi le mahobe a 5 but statement se ba qalleng ka bua ka sona se ba se buileng se ne se bontsha hore ha se batho ba appreciateang what they have because kana kwa yeo bana le something mara ba sa ka ba bona ile bohlokwa ebile ha se bona because ke young boy ya neng a le teng ka ro bona ya ile ngare di tlhapitse di teng now hona le ntho Jesu Christ a etsa now because bona ba halala ba nyatsa di tlhapitse pedi le mahobe a 5 ka ba itlhapitse 5 na ke tsima mo ile ka tsena marona di tlhapi mo ina tabolo re di ne di kae because ba di nyatsitse morena Jesu o re di tliseng kwa ne bona ba phenika for bunyane morena Jesu ro bona di tliseng kwa then yena ha qeta o dinka momamedi ha qeta o di tshwara ka matsoa the first thing Bible ile Jesu shebela udimo ire alila ke rata ka sotho ire alila letsa udimo ne aboka alebua ndate modimo ka bona by doing that momamedi ndate modimo bona tlhoko ya hore o tshwanela a multiply mahobe ana amanyane because motho ya wa tshwereng wa appreciate bonyane bo anang le bona wena momamedi wa Motho FM so kanete we need to appreciate momamedi sometimes more than no complain alone and I qetile Bible e be se re momamedi wa karata enqetang Bible e re agree itse bana letho Jesu o qeta o bokile ke o lebuile and then a thola di tlhapitsa iketse ha qetile o re ba rutwa ba hae dudisa batho bana fatshe now ba rutwa ba morena Jesu ba dudisa batho fatshe now morena Jesu o re enkanye le ba fepe le lona now di tlhapitsena jwale ha di se di tla o bona ha di sa tla dula ho bona ba rutwa ba ha isa hlola e batsa bona ba se ba di tshwara ba se ba di fitisetsa batho ba bang because bona ha bana ba di tshwere ha ba ka ba appreciate le thoko ha ke tsebe ke mang kutlwa amen nako ene ile tsa bona ha ba di bona ha ba di appreciate now data but ha di tli di tlo dula ho bona ha di sa ka Jesu re jwale di tshwareng mara di sa di tshwarela tsa lona se di tshwarela ho di fitisetsa batho ba bang momamedi problem ya o se appreciate ke yona e na kongwe re hloleha ko appreciate mesebetsi re hloleha ko appreciate manyalong a rona re hloleha ko appreciate mise ko re ka tšhelete tse rona le tsona re hloleha ko appreciate momamedi wa ka ratang ka tsela ngwe hletseng hona le batho ba reng hona jwale o thewetse ha o ka fihla wa fihla mmotsa hore le ka o sebetsa jo mona ke mo Satani mo ke mo Satani bile mpatlele tiro ye nngwe batho ba bua puo jalo mpatlele tiro ye nngwe mo ke mo Satani engengyo ha di ka bona ke tswile ha Satani mo na mamelo ka retang runa mamelo nna ke ithutile ntho one bohlokwa ba appreciate mamelo wa karatang appreciate more than to complain because mamelo wa karatang dintho tse dintse di mo re blessa ka tsona hobane a re bontsha fela o ntse re hopola and then o tla re hopola for tse o re di hlokang tse di ke ntho ne kile ka etsa mohlala ka yona mamelo ka tsatsile when bana ba Israel ba letseleng ntate modimo because bana ba soka ba fumana ba fihla tabeng ya manna a o aneng a ba tshepise ona hobane o itse ba tla thola milk and honey ne
ha ba fihla kanana Kanana. now ntate Modimo a tseba hore batho bana ba so thole Milk and honey, but ba le leetong. ba ntse ba le leetong Okay. ke mane mo ntate Modimo a re okay solanka ba ntse ba le leetong tlo ke ba provide ka manna wena mo mamedi wa Yes. karata but manna e ne se yona ntho Modimo a ba tshepise yona but e ne le ntho ntate Modimo a ba bontshang hore ke a le hopola for the fact ya hore ke le fa manna hona o bolela hore ke le ka ra dikelelo tsa ka ke nnete le so fihlelle milk and honey ya lona but for now it's a sign ya hore ke a le hopola that is what the Modimo ana ba fa manna so mo mamedi wa karata kana go tse ding you need to appreciate mosebetsi o leng ho ona doesn't matter ke mosebetsi o neng o sa o yela sekolong but you need to appreciate that job because ke manna Modimo re gona hore fa manna as a sign ya hore bana ba ka ntse ke na le lona ka ra dikelelo tsa bona so thank you so much mo mamedi wa karata ka this opportunity thank you so much ke rata le bo bole ga matolong hore be ba re dumeletse re nne re dule radio ya Motho FM thank you le ga matolong thank you Mahurampeta, thank you staff kaofela sa Motho FM. Thank you so much guys because ka nete re tena re fihla ditebetsa batho ka baka la Motho FM. Re appreciate this morning, re appreciate ma Victorious kaofela a re hlokomela because rona mamedi re hlapa ka baka la ma Victorious bana lo re fa tšhelete tsa bona sonta ba sebetse ka thata le ona jwale ba theoetse ka sonta ba tla ba tlo nehela re a leboa ka nnete wena mamedi wa karata re leba ka batho bohle ba re tsoteletseng. Thank you so much guys. Ka ye mong le e mong wena mamedi wa karata re a leboa ka nnete. Thank you so much. Tebuka rona le motho a letsa ka wena motho a letsa a re mong ke butwana a re mong ke rutla mamedi o reng a re mong mamedi mo yendumela mme wa ka e ko passport ke na le bothata ba ngwana oh no mo kwale ke tla mara ba radio mama mama na ha ke profit radio no I don't do that mama ntwe ke etsang gore you come to church of like kerekeng ke o rapella ha ko rapella dintho tsohle tse batho ba o yentseng tsona le batho ba o yentseng ba tlo bua o be o ba bone ba tlo bua ka ho wena o be o ba bone mo mamedi wa karata so nna ke etse wena if ba tla o thusa na mamedi o tla kerekeng ke o thusa tsa tsena na tshwere bopaki ntate Moruti ke kopa re founele abuti wile wa mo prophet ka Sunday ka hara tshebeletso o mo jetsa hore ma o mmotse in fact hore ma wena ke bona business ya ho tse sa tsamaye hantle a ba re ntate Moruti ke na le nako ke tutse o bo re mare a konjetse e bile o motshwere di joint mo wa ga hona bothata monana di joint e ne ka re motho ya lebetseng batho ile ho pola ntate Moruti ha ke robetse busu matso aka a le mabedi a shwa then wa mo rapella ya ba head spirit da bua ke kopa re tle re bue le ntate Moruti then a re hlalosetse ke mo profitile that guy Modimo mo thusa o tlo utlo ho etsa tseng ka bophelo ba this guy mo mamedi wa karata le moshimane ona wa kae ya ha re qale kae le ka ya butu wa ka ma re teng o gona o bua ne yes my boy ntho ka o profit ntate ka sonta ka o jetsa hore hey man business ya ke bona ka ha tsamaya hantle wena ba confirm hore ka nnete ntse sa tsamaya hantle motho ya pentang o motho etsa mosebetsi o motho ratwa ke magwa haholo ne and then a qetile wa re ka nnete business ya ha e sa tsamaya hantle wa hopola ka o tshwara matsohong ke be ko botsa ke re di jointeng tsa hao ha ona mohlang matsoha a hao ke itse kana etsang ha ona mohlang a ba bohloko monana Eksa go itse matsoa ka mo di joint mo e ka gana lo ba le dipein o bosa hopole then marobo re bosiu in ya tsa hopola o itse but ha ke go betse matso manenwana ya ka e shwa bohatsa most of the time then ke be go rapella ho bo bua ke nkgono ho bo bua nkgono ye montjena family yes ba re ba tlamme business ya hao e ne se sa tsamaya hantle wes
gale wena le mosadi wa le batla ngwana mosadi o jetsitse gore ba lo ba itse ba ne ba mo kentse eng yena ka popelo lona ha le shere mara le tswa dikerekeng batho ba modimo re la ga bua tse dintla go kerekeng mara ke nana ka gona fitla mo because kerekeng o ne e ntse tse ngata o yetsa tse ntho tse ngata ba yena nkgoni ya neng a bua ka wena a rokwetse business ya hao gobane wena wa motina o ile a re o kentse mosadi wa o lehela go gore mosadi wa a ska ba cash a ska ba thola ngwana jwale ha re tle mona momamedi a ke a dumela gore go na le nako yeo o kileng wa bona private ya o inyametse ke nnete a go e hlalose ka boena nde e etsetse ka 2019 before lockdown ne ke robetse bosibu ke loga ka re ke robala le motho mamedi mamela o fitile 3 days or 2 days so ne nga ke tsoa ko ga ke ne ke sa ifidi ha ke tshwara ka pele so a ke re motho sometimes ka pa go le se fela ka pa tsa mona o file gona le sanseng mo so ne ke sa se le kutla mix and ha ke fobola ke sheba so ha le ke fumana le ntho nyenyana e go e ho nyetse ile a re kwa mo mamedi le mametsi and ke successful ke na le the feelings so ntwe kila ka epata ke re ke sa bue ke ngana go tele ke tla ga maybe ke nthonyana fela ya nakonyana fela so be ke bona ne ka re ke ntwe ngana go tele le jala ke sa gona le go kopana le batho ba bo mme jwa le se le problem so ke sa re ke le ka wala tse muti message ka pa ke ka mo blelle gore ke ngara ke na le problem ka pele ka mo o ila ngola message ka vita ang rapella o rapelle tshwatla pele tasi neo ke la ka tsama ka ntse le siko tasi la boke ene a ke ke ntse ke na la brao kana bo ke be ke tla hape la brao ke ne le sonta la ntate inyametse ha re gotla le mona inyametse ise o robetse o le monna o sotswa o le Agnes modimo ka kena e gawa fono yo mosadi yo sinikele thola seriti saka seleke tlele ntheola hle jwale momamedi wa ka ratang founu ya seleke ke ene feletse ke airtime ya ka ke ene ke etsang Facebook ka yona momamedi seleke le itheola hle yo mamedi ka nnete jwale ne ke re ke tlo bua le yena seleke o ntsa recharge seleke ma le theola maemo ene le yankinyelletsa dintho tsena tsa rona tsena le dihlong ene ba utlwa re le nna le yankinyelletsa ka phoso ya abuti wa ka so ntho a skitsman phone ya seleke ile a fellwa ke airtime ya seleke so njwetse he o no re wa hlalosa musi o no sa hlalosi o file ene se le ise nyametse mamamedi mamelang le motho le ngotella ga tlola pele wa ka ba ka sokolanyana ba ba le ba ne ba tainisa ile satsi o ngotella ta fatla bobedi fatla bobedi mo ngotella ba ba ha ke tswa ka gate e ka le teng ha ke ne ke tswa gate ba la ka go tswa e teng mamedi mamelang banloi bankile private ya motho ba inyameditse bankile mosifano ka re o mamedi wa ka rata ka morapella kgetlo ka morapella business ya o ishwile no wa ahama ma di room ka gona a di room ka re no ventan ko ga ke ka tsa ntse ngata le mo dile gona ko ha na go sisi le mo dile ntse ngata o di ntse di shebile di tsa batho se di nwa di tsa home e mo ha tsa ntse di ngwa yes di ba le ke lenya ka le le mo di opela mo sa di o di la nna go di ke monyaka ki ba ka go ka go ngatelle kere ke ba ka go ngatelle ke le mosadi ka se le message ke a upola ka o fika o ngatella and ha e sa le ke flagela relationship ya ka se ka e tla se le e nka 9 months fela be fela relationship tsa ne di nka bo 9 months fela be fela ne sa tlole se le 12 months ne sa tlole next until o bo ngatella
yo ntate motho o tsang rapella ka kgona ba le motho ile ka ba ka nyala Momamedi. ka ba ka nyala Now ka sonda sena ke go rapella jwale e le hore jwale mollo yena wa family ya hao a re jwale kwala business ya hao re ska ba sebetsa. Then ntho nqetileng ha ke ne ke rapella le phone ya hao ba lo ke ba bua ba re ba kwala network Momamedi ba re ba kwala di network. Hello? ya ka e kina na una no something wrong ka yo Phone. o mo tsa ka ka to le nka ke la ka ini ka ya la se anya ni se How to better phone ke lona ni lahle? mo tlo tsa ma di to tsa phone ya ka ene ka ke la ka ya la se anya la di ke ne ne ka ina le ka ba ka nka sne pe sa o ke di ya mo phone ya ka Yo. Abuti ka ba kala nako. Thank you so much man. Thank you so much. Thank you. O reng fela o mo mamedi ya mametseng. Bontate bana le mathata, di private tsa bona bomme bana le mathata, batho ba thutse ba bang ba tshaba le hore ho tsebisane. ba tla ntse go di tsenka I buang ntse e tswang ke ntate modimo a se hore ha ba tla understand the pele Yo. a ba se understand the pele Yo. because nna da mo o tla o kila ha o mo ngapella ba le ba la honna le ha ba batho ke nyale because mosadi wa ka o tlo phela monate ene o tlo ba mo botinya le ntho nna ke ne ke sa di kello nya ka ke ke bona eta so ntho tsa di batho o di bona ke O di understand. o na le problem ha o itse go ka bona o na le bothata Yo. unless o kopana le motho ya bona cause le motho na sonta if o no sa profeta ndime ke sa tsebe nna ke nana ke le right ntho ngwe le ngwe no ma Thank you so much, Ntate. Thank you so much. Thank you so much. What's ba Momamedi? The reason why ke re ke ke a utlwa batho ba hloka ba mpatla profeta mo. Nna Mamedi wa ka rata ke kopana ntse. Phapang ya ka ya hore ha o tlile kerekeng ke batla ha o go qeta o profeta be se go thusa ka bothata bo nang le bona. O nkotlisisa ha se qeta o thusa Mamedi wa ka ratang ha ke qeta o bona bothata ka wena be sentse ke tsoso ke bo attenda ke bo thusa that is why Mamedi wa ka ratang ke tlo re letle kerekeng ya se le ke re bua ka le manjwa re bua le mena tlile ntate moruti for 1-on-1 a sa jobeke a hlaha jobeke a tlile le ngwana wa hae and then o bo mo rapella ntate moruti e le hore mme ana le ntho ene e moloma mmele e bile e moloma le sefahlehong. Okay. Yes ntate moruti o phone le ntate moruti bopaki ba hae bo bongata haholo ke tlo kopa fela re bue le ene. Mamedi re tlo bua le motho nang a hlaga Gauteng ke a le kopa hosane ke na le tshebeletso e bohlokwa mo Mamedi ya di Vaslapa tlo kopa o tle le Vaslapa hore na o ntso e sebedisa hore o ntso o e tla be le ntsha ke tlo le jwetsa Mamedi le tlo utlwa hore ho etsahetseng mo Mamedi wa ka ratang le tlo utlwa hore ho etsahetseng mo le tlo utlwa le ka ikgetse diaka ke ba o kana ke o Gauteng ndetse ke Gauteng wa tla le mme wa hao mona Bloemfontein ndetse ebe lona batho ba Gauteng le mametse batho ba tlile Gauteng ba tla mona ebe le mametse ndate ha ke tse Gauteng ke tswal ke sebetsa Gauteng ma kana go ne ke tswa hae ke tsho jwalo hore o sebetsa ha lona ke Lesotho mara o sebetsa Gauteng ndate ke tsho jwalo o tlile Gauteng wa tla Lesotho wa tloa Lesotho wa tla Bloemfontein go lata mama ndate ke ho tlile jong o tle Bloemfontein mme wa ka ka re tsile le ntate ke wa ba le mme mo ngala founela mona ona founela ka ite wa tsa le ke Friday okay a re nke go ma le ka ntse la go tlela bo ke seng ke sa le fela le go Friday mo no se ke mamela le mona mo ile ntaba tsa bo ke re ke la bogago ka dilo mamela le ke re Friday ga wena ndate okay wa qetele jwalo so iplela re no mona go re ko mamele le ntho tsa kereke mona mo ke leng kereke ne ke sa tsebe le rona le kereke ai di sa tsebe ka tsa kereke okay nna ke fihlela mona tsa kereke ke mamela ha o sontse go batho ba go ba le ntho tse tsalang ka kereke tse dingwe e le ntho tse di nna ke na le tsona ke ha o tla etsa lo ke di fumana se le hore ke hle ke na e thasela go ke dule go mamela okay
so ka tsatsi le ke kokela my mother ka wena mama e ka re ana le mo thuna la fumana thushanyana ha ke tsebe ha ba di ka e thola kgetlollong magang ke re gae go baneng o no re ha ba tla e thola kgetlong lena e ne lo bane ga lo leka gale nda mo ke utlwa ke sa le ngwana tona e nka dilo ba ke sa le ngwana ke sa le ngwana ke gotse ka yona ba le ba di tsela ba lo o hotse ka yona ntho eo e neng e o tshwenye ndate mona na le ntshweneng ke lo nna ke na le go loga ke go bona maga ke ne ke sa utlwisiwa ne nka ile ke sa le ngwana o ne lo robala le yona ndate okay ne ke sa utlwisisi na ke eng tshena ga ke fihlela ka nti se ba ntho e ke phelang le yona o fihlela ke ba mokana tsa tsenen ke ba le dimo tsena tse kana tse ke nang le o tseno tsa makere ke a pholoso ke mo mama ga pholoso nentse ke ya yo le ka ngwana mo le bogolo maka ke ntse ke ya ke ntse ke tlhakela fihlela ke se bile ke se ke sai ha ke sa ke rekeng kwa se hankibe ke bone mo le bo go ntse ke ya ke rekeng go se thata baka ndate bone o le bima yo ne bo le bima wa ba tloela kere ke o fila gore o senya nako ntse ya kerekeng ha ke batle ndate mo ke ke batle yo ha se go ke kweletse bale ntate ha ke se ke ile mona go wena se ke tlile mona go wena ka mothanyana a mangata ka teno sa ke se a ke e ka re moyeng ya ndate ke moyeng ke ne ke bale ile batho ba teng jole ke re ke tla mo ke tla gona gore se gona go jole ke a utlwa jwale wa tla go nna he ka tla ho enda ka mathatana ka hlalosa amang ka ba ka hlalosa le wa hlalosa amang sela ya ka ntiphalse ka bua ka diphalse go ena then ne ke bona hore difula ka le jwale tsena tse ding ha ke sa bona tsa di-spiritual tsa ding tsa ne se ke bona gore difula ka diphalse tsona di konkuka haufinyane la ke sa tsebe naneng yo jwale ntate mo go hane ba ile ba re bana ba tsebang bana bo ba gotsi ba ka go bile metsi a tshetsang go futhuma tse o ne ke hlanya go ne ke ikupela gore ka re nka tsamaya empa ntho mmakatsang ha ke dula hodima phutha ebile ke tshaba ke re yo ho itse ke stime ke dula hodima nthena nang ebe ke tlo ba jwang butle pele go na le batho ba ne ba rutile bo metsi ba o fa dirate jwale e ne ra o di sebedisa dirate tsa bona e ne ka roashwa ke ba ke ba tlo bua ka tsona because penyane ya tla ka hlong yaka yo jwale wa tla mona ka o fa futha letswai lena la ka le bitswang futha wa mfa futha ntate mo go ka dula hodima yona letsatsi lena ha ke so ha ke bui ka tsona ke ipotsa le bona batho ne ke phela ke ba kokela ka tsona ha ba go ke sa bui ka tsona ka ba bana na go ke pinile o dula ke ba luetse ha di ope di thotse tu e le gale o di leka ntate mo go tsenya le gale o leka o me bile ha wa gaona o thu ya sepetlele sa mapoteng o gaola ntho tsena mara ke hai mama ke batla go ya mane pele e sia ka palelo ke tla ya sepetlele a hai maybe ka ha tumele ha ya o dumella gore di tlo fola ha re ye go yena pele a hle wa gaoa hle a o swaka yanda ya khata wa khata jwale wa utlwala ha re tla mona ka bakala nako ke se ka o senyetsa nako ntutle mpomotseng a re nenne jwale ke a o solora divaslapa le eng ho etsa etseng vaslapa ina ka ilanyana ka gola ke 10 years ago ke thebo ke wo 10 years ago ya ausi vaslapa ya hao e nyametse 10 years ago mamedi le mameleng ha ke re le tle di vaslapa 10 years ago ke hlapile ka 12 ya bosibu go ne re kata go bake le ngwaneso a be go kana 12 ya bosibu ka ha ka hlapetse ka tso se ntse ka hlapile ne re because nona le metsi stofong sa mashala ha ke tso se ndete go dima ba shikomo tlhabetse dima ba shikomo ha ke tso ke ha ke sina vaslapa ha ke se ke tswa mo ha hao ka tsa tsile se se sa ntse tsa ka tse ke loga ke tsamaya go ya vaslapa ya ka ha ke fihla mo vaslapa ka indi ke se go di sina ka company go sa tlhete ka pa ba sa lebitla e ka re ke skoti sa lebitla ka pa sa toilet fela ke skoti ha se sebetsa se tshetse di vaslapa e se vaslapa ya ka di momamedi mamelang ke go botse letsatsi makeup ne se ke sa o sebedisa ka lebaka la training tsa mafahleng e neng tsa moholo go a hloka ka re ka fapana fela tsa tsena ke botsa ga ke mo sefahleng a ke na rush
ka mora re vaslapa inyamele 10 years ago ya ba o sona le ntho tsa ka mahlong wa hla di rashi ya ba mathata ka sefatlo sa ke a hopola sefatlo sena se tletse ditlhaka sa ho ne bile ke anya ke da sotho ba ba nkubola cause ke sa gone concentrate ne ke ingwaya but today gone o apply makeup tsatsi le no gone o tlotsa makeup ha ho go tswa ha o thotse sai nda le ntwa ba ka dingata go vetse ke se ke na bosibe ke se ke re ya ntwaneng sentse hona tsana ke tswa ha hao se ke re ke ntwaneng ha ke re ke ntwaneng e ka hona le ntwere se ka tsa mo sa tshwara le tsoka ke go bala ke sa nne le tswale na la hola la saba ka tsaka senyana ke thena ga ntse ke tsamaya ke o leng ke tsamaya ke thole ka thole ke tswa ka moreng ke ka moreng nngwe ke theni ke o leng ha ke khutla ka thole ha ke la ka thole time mana ka tswa ke motse se ga ne ka ke tshoki motse se ke ka tseng e teng tsenka le kena ka tsela bet ha ke so buse ke fo se galo ka moreng nyaka yale e ka ha ke sa le ke le lonya botho gore se ka ke tsitsipetse ke lora ke matha ya koti ma motlo ke lora ke matha ke re kola eta tlo ke gona o ba ya ka moreng e tsa ke bula le matinda teng go tsi ke bona stompi se kana sa motho monyako ka thena mphela di ngaka di reng hanga ka e bona ka mahlo ke tlole mala ke bone today yo so nthetla nka hloya ka gore okay ntho ya ke tshwara le tswa ka letso maybe nka ke kopana le ntona ke sa e tshwara ka le ntemadi because o bona la e se tsaba go nkatanela go tla pelaka ka le hlahla mammo ke a lora ke re ntho ke tlo ya ka go bala e go lora ke na le motho wa tate ha ke sentse ke tswa mona ga hao pele ke ya hao ne ba ntho ke sa la normal ha ke se ke tswa mona ga hao ke a lora he motho ena wa tla go ba ke le ka pamela da moruti Date moruti monna ha ke mo sheba ke ha sa ikakela date moruti go le boima go betsa hore e mo o reng ke ya dithapelo e ne le yona hore ke tswa ha hao ha hona nthe go le nna e la ga ntse itshwara ke imana le ga ke tswa ga ntse itshwara ke tla utlwa go mona ntho e tsaitseng e la ga ke itshwara ka utlwa ga hona ntho e tsaitseng go haneile ai a sa ka paki ba bo bongata da de go tunela o se mo ne ke mo mametse fono ke tsona ntho tsa YouTube a se tanka sa boya mo bona batho hantle straight cause ha ke se bina nka mothola jwang gore a gona o fumana thuso cause o tsietsile go e ka nyaka ai o swaka e ka re batho ba ka ithuta hore ba tle Bloemfontein le ba Bloemfontein batho Date moruti ha ke ne ke tla ho wena mo ke ne ke tle ke kule o le motho a buang hantle be ke go ntate modimo ha eba o ka tsere batho ba buang ka yona ke go bo se ntsha le tsola ha o fudimaka e sila ha please ya o auhle o ilin batho bana ba ntse ba bua ka nna hampe batho ke a utlwa gore o tla o ntse o le jwalo ka re ke tla why nna ke sa ba go mo jaja batho ba mmua hantse ba batho ba batho la thuso le dina sampa le o etsamayang le o etsamaya mo le fatseng ke tsamayeng ke Jesu please o ka nyamisa ke dipua tsa batho sure yo la ga o tla sa o e se to ma ga gona ka tsaba mo le bua ha go phelo mba o hlagaitse diaka yo gaitse diaka tankihle ko paske ka o senyetsa nako ya le bua nta modimo o hlonolofatse hle thank you ya mamedi wa tseba mamedi satano tseba o lomeletsa batho qetile la utla mosadi ena re vatlapa ile nyamela 10 years ago ha e sa le bophelo ba bo senyeha ka nako eo vaslapa hae ene senyeha aya hohle a rotswa dikerekeng tsa bopholoso tsa dingakeng go tswa phatswa mahlong tsa etswang ha ona letho le lokileng until anka qeta o tsamaya ene ke yona walla ebile o re ha na tla mona the way ne ke bua ka teng hampe o na bina kopa tate modimo ke kopa letsoho le tlo dula modimo ka se ka bala November be la go se le yena na sa tshaba but I plela roaka ke yona mo mamedi bophelo ba bo tshintshile mamedi wa ka ratang ine ka renta te modimo ka le thusa santse ke pheta mamedi wa ka ratang
ke a tswa gore baruti ba fake, ke a tswa baruti ba reka batho, ke a tswa rona baruti re etsa dintho tse ngata, ke a tseba ha se leshano mamedi baruti ke a tseba baruti ba etsa dintho tse tshosang, baruti ba reka batho, baruti ba fake, baruti ba rwala, baruti nna ke le fa permission ya gore rapelang ka nna le botseng tate modimo re ke mang. Amen tate moruti. Botsang tate modimo re ke mang. Ha le qetile mo mamedi tlohong le tlo iponela gore who is Dr. November, le tlo iponela mo mamedi wa karatang gore ntate modimo etsang maphelong a batho ka nna. And ke ka ho ntho ena mo mamedi eo satana e etsang ka lona ke ntho a e entseng ka mosadi wa phalo wa madi. Mosadi wa phalo wa madi satana o hanne ho hang gore mosadi wa phalo wa madi a ye ho Jesu. For 12 years leke mosadi wa phalo wa madi a tshwere ke bothata bo bonnyane mara satana sa batle gore mosadi yona a lo kopana le Jesu. Wa tswa satana etsa a moisa batho ba wrong wena mo mamedi le hona jwale satana o ntsa etsa o le mathisa batho bao le sa tholeng thuso ho bona, because mo mamedi wa karata there is no way o ka ya mothong ha o qetile bothata ba bontse bo sa change o bodula ntse go tlela mo mara bothata ba bo sa fetoge ha o kgonagale wena mo mamedi tati so mosadi no a fitla o Jesu a ama seaparo sa hae mamedi ya ba bothata ba bo fodile. And ka mantswe mang from the beginning mo mamedi satana o na tseba gore mosadi no a ka ya ho Jesu bophelo ba bo lo fetoga o lo thola thuso. So le hona jwale satana o ntsa etsa ntho mo mamedi le ba lo ba le loyang ba ya tseba gore ha le kela ho November maphelo a lona tlo change. Ke ka ho ha le tshwanela o tla go nna le tla be le shapo ke matswana me wa cancer ya letswaile ka sonta o buile le ena a ra tsebe ke ntho ene mothibela honna a ba ba le cancer a ba ba le eng but itsa fihla honna a qeta mo rapela cancer ke a inyamela letsweleng wena mo mamedi wa Motho FM ke a le kopa ho tsane tlohong ene mo mamedi wa karata itlelele 100 rand a fela ha o qetile o itlelele vaslapa ya ha mo mamedi wa karata ke tlo le bontsha re tlo etsa eng ho tsane ke tlo le fa dintho tse le tlo hlapang ka tsona because ba bang le apere le fifi le neng le kenywe ka di vaslapa tsa lona le ba bang ba lona le tsile magopo mahlong le kentswe stitho le kentswe dintho tse tsa gore le skela ratua mo leante ba bang le tenelwa ke banna ba lona le tenelwa ke basadi ba lona le tenelwa ke di boyfriend ha le kopana le batho ba le tenela mo mamedi hosane ke a le kopa tlohong le tle le tutse itlele vaslapa ao because nna neng ka le fatsa ka mamedi wa karatang ke re le tshwaretsaka batho wena o ka itlela le ha ba batlang o tlong ka tse tswang ho nna mo mamedi wa karatang tlo le tlo dinka batho bo hlokwa mo mamedi wa karatang gore ke tlo le fame ke tlo le hlatswa because bible e re namane ha o tshwere ke lepera Elisha mo profeta wa ntate modimo ile a tseba gore lepera lena le hloka fela o hlatswa ka metsi ho sane mo mamedi tloka vaslapa ha o qetile o itlela ka 100 rand ha wena mo mamedi wa karatang ha o qetile mo mamedi ke tlo le hlapisa dintho tsena tse affectang maphelo a lona ya qetela ke gore the reason why ba le kinya dintho mahlong and ka bo madimabe lona batho ba kentsweng dintho ha se a ngata o ka bona gore mare ke kentswe dintho ka mahlong how easy mo mamedi mare ntho e o kentswe mahlong is ilo bonwa ke batho ba tshwantse ba o thuse batho ba tshwantse ba o fe dintho batho ba tshwantse ba o fe mosebetsi batho ba tshwantse ba o rate batho ba tshwantse ba o favor ke bona batho ba tlo reng ha ba o sheba ba utlwe ba sa o rate mare wena le batho ba bang ba sa tshwarang letho bakeng sa hao ha ba tlo ibona. So dintho tse kenywa mahlong a rona di targeta batho ba tshwantse ba re thuse le batho ba re tshwantse re thole dintho ho bona. Mamedi hosane ke a le kopa o kalama text phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Dr. November 10 yetso o kana matexa first mo mamedi wa karata ke le qeka ka lebitso la Jesu kgetlong lena swabisa Satan e tla kankane mo mamedi ha e ba o sena 100 rand ka mpa ikadima mo mamedi wa karata because le 100 rand di kitlo le tsa o sane e bohlokwa kae ka mpa ikadima mo mamedi wa karata so tlo o sane mamedi wa karata ka la matexa phase 3 kapa phase 7 o bore ya kerekeng ya Pastor November 10 yetso ha o tsama ka koloi o driver ka ro ya Grootflay ha o tsama ka ro Grootflay o feta limo molo o fete mo Greek ba bitsa you safe pele nyana mano ntse tsa street o sheba ka lefteng ya o tla bona tente e tshweu e bile ke structure sina le marulelo a brown ka lehlakoreng ke tente ha re kopane ho sana se tshebeletso ka la boraro ha re bile tshebeletso empa ke ba le tshebeletso yena ya o thusa batho ha re letse ha re bine ha re etseng empa ke thusana le batho ba batlang ho thuso mo mamela karatang nomoro tsa rona tsa mohala ke 078 398 3446 078 398 yona ne 3446
Momamedi 078-398-3446. Tseding ke 079-08-338-33. 079-08-338-33. Tseding tsa office ke 051 011 4977. 051 011 4977. Momamedi mantswa ka o qetela ke hore haeba o sa eme ka maoto tsamaile bophelo bao ba o destroyang bona ba eme ka maoto ba bo tsamaela bophelo bao. Momamedi haeba o sa eme ka maoto o tsamaile bophelo bao o lwanele bophelo bao batho bohle ba destroyang bophelo bao ba kene ka radi taxi ba bo tsamaetse bophelo bao ba patetse ditšhelete wena o bile solang ka o tsosokola lontsha 100 rand fela o patetse ditšhelete tse tshosang gore bophelo bao bo lo bokana ha re kopaneng hosane God bless you Tebo pele o tsamaya mona motho wa botsa rena o kgona ho sebetsa dijarete na ke a di etsa haholo ke a di etsa hape ona botsa rena hona le product maybe haebe ha o e sebetsang e haholo ke na le product e bitswang Hlababaloi ke na le letswai Momamedi le bitswang Hlababaloi ebile ke o fa dintho tse kenywang jareteng ya hao yena mosadi yona ne ntse re bua le yena ne re tlo bua ijazatse bopaki ba botelele le tlo ke na le matswai ya bitswang Hlababaloi ne ke rapela mosadi mong ba re ba lahletse bofutsana ka rajareta ya hae o na le business ke a ishwa ka ba hloka le sente Momamedi itse ke mo rapela baloi ba ra re jetse bofutsana re bollahletse ka rajareta bofutsana ba lahlelwa ntate ka rajareta o futsane o ntse o sebetsa yo jale ga dio yene wa le bua dokwa go le ba holo ka o thusa batho no tsele pele o thusa batho modimo a o ise molemo. Thank you so much Khadiel. Thank you so much. Ke le buile holo doc. Thank you so much Tebo. Hape doc ke bone o jaifa le moruti ke bone le jaifa Tebo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, doc. Guys, thank you so much. God bless you. Abutuaga, untolo muncho di kazara yi. Mfano matomzi. Umatlele memeza ma. Itletse ka memeza nyana so. Guys, thank you so much. Ka neti ke a le kopa tlo nkerekeng, ke a le kopa ka lebitso la Morena Jesu. Emang ka maoto le tle kerekeng, le tlo lwana la maphelo a lona. Ke kopile batho ba Gauteng, gore batho ba Gauteng ba registering. Ke buile le lona guys, ka re registerang le group so that ke tle Joburg. And then hona le group le ka fonela ntho nambe batho ba Gauteng bana le group mara ke lebetse number ya teng mara le ka sebedisa le yaka ya 0732029079 batho ba Gauteng batho ba Lesotho batho ba Botswana everywhere e group en guys 07 ke a tseba ke 061 503 ke tsebe ke bang mara sebedisa nyaka ya 0732029079 0732029079 guys sebedisang opportunity na lona bana le spiritual husband le tlo dula le na le mathata ka sehlo lona bana le spiritual husband le tlo dula le na le mathata lona batho ba lorang baja lona batho ba na le spiritual wife le tlo dula le experience mathata a tshosang until le thola deliverance so emang ka maoto guys emela maphelo a lona lwanela maphelo a lona ke a le kopa God bless you Bloemfontein re dula re le teng ka Laboraro le ka Sunday if wa gona tlo kereke if a le gone registerang guys romela WhatsApp then re le kenye groupung so that batho ba Joburg re ke gone tlo le thusa ha ke tla God bless you guys thank you Johnny Dichabe thank you ka ofela lona God bless you guys